Ima dongan sahutamu kita mana sering marsi dulu-duluan alai ditikyon o komborhat mahape ito opusi sagara dolion na sering maniro-niroi hita molohadong ditiki ulaon suka dan duka berasa kehilangan dohami damu amangina diperlaoni opusi sagara dolion hami dongan sahutamu mandokon na dohot dohami amanginang mardok ni roha di siala parborhat ni amangon dihamu eda opu sagara buruh ngolu ni amangon anggiat mamarhite dohan ni Tuhan sudah dipasal akka senakap ni rohamu margugu mahoinang mungkin ditekion dan terterima hodupi akka hata puna na dipasahat ni akka nama holong ni roha alai dung lawa ano namangon putik-putik hamu mai sabah maho laho mangulaho ni sude ulahon mainang auga na ape diho tuhata maju ditiki mangulahon ulahong mus iganupar itu Siripaldo una putus komunikasi Roman joka bapak udah bapak tua hana perlu si pikiran roham komunikasi hodot tu bapak udah do bapak tua namanya mesti toka mainnya medison tanyangan sedong asa silo tu minggu kamu dapat sirokap nyetot di tu mainnya medison siatun tu minggu ho atau dililiti atau dapat pilih orang nami tuh opus sagara doli selamat jalan madiho situa junior sidurus selamat tinggal madi kami sonang maho disuruh gua sonangani di siamunni Tuhani imarana bui sidohoron nami tu kamu bunana seuton mau lihat tema di tuhata mau lihat tema nang di pumuata butima atau butima Rodo pehami imalansia na adong di desa Tangga Batu Sada na doho hami anggian turut mendokon turut berduka cita di parborhani opu sagara dolion jadi nunga tunggodang akahata apul-apul na lamang apuli roham anggia memang pada saat tondang gori betar jalomi nung tapataru anon opu sagara dolion putihamu maisude akahata togar-togar marhite hata ni debata margogo maho anggia di habaluamom boy maho seha maho gacang mau murnu nalaho padibudimun pinoparmon jadi songon sian hita adong do sian punguata lansia tapatu padoi dia kaulaun las niroha nang arsa niroha uli otik sosadia anggia las maroham majalon hita do nama baen jala hita do nama jalo maleate madituata maleate madipungata punguan nama habot niroha butima jala nama habot niroha bison jongjong dohami siang pemerintahan desa Tangga Batu Sada dina marsiala mayatong dina jumulu di alam tuhata sada ama nata holongi siang tonga-tongani masyarakat terlumu bima siang tonga-tongani keluarga sautik dokonokku iya abang nang jumuloon dokonon nami deh songon nani pamak bunga nasihat pemerintahan desa seorang tokoh masyarakat terkhusus di desa Tangga Batu Sada seorang tokoh agama seorang tokoh adat jadi gudanggo tohonani ditanggurungi abango songonima dohonon nami ditangyang nami diparporhat ni abang nang jumulon anggiat matong ditogihom amat tadi bata tusia munna todini abangong diangkatku pusagara buru akan nunga tunggudang hata apul-apul yang tak terjalon di pikiran yakang
Horanino sidohonokku diakan songoni nang diaka borunami terlumuri mah di anak kami Cibaldo buat Cibaldo Hona mamang katini bapak. Makanya tadi saya jelaskan banyak kehonan di pundak seorang ayah bapak ini. Hona ma ade amang ade gabi katini bapak ade. Hona ma dongan ni oma martukar pikiran. Tok tombol nami di tangyang nami sanggiat matutu tibu dibatu Tuhan tak kasih rokak mitod di muna tibu dilewat Tuhan akan sinakaman ni rohamuna. Songoni mah atas yang hami pemerintah setempat nasihat tangga batu sada sahalinani dono nami mah nado dohami marhabot ni roha butima maliade. Namar kendaraan ras kamu amang guru nami Raja Sitorus gawi rencana nih boleh ada tuh lah Parculo ikut katika kulo kudo itongani mga janaon yang ko natakas maboto kami na bitupulu na sa kudabatu kabetulang si Sitorus ibeberek ko situa junior do amang guruku mantan kepala desa hamung botulan almarhum alania ha amang guru sapurahu ngorahoni tior roha kunake asa muranya pai huti-hutunya kasudut na poso i go para nami do go para ne hamu amang guru nami na para ni o puisi mahamu amang guru nami pino pare guru nami nakin hurasiko pungge amang guru dan nama dari jauh kubotoro o puisi go para guru alai maksud tujuan no nama guru tong dasip baik kamu asa gue pai hutu-hutu di mobil anak yang guru kesi buturan muai asa gue kesi botor na isi lo tutu na kami guru nami pino pare kamu itu kamu guru nami terus itu guru na urok sauke dan nama dari jauh dan nama ni hai dau alai salam dasip pun yang kamu guru udah dupinai uhtihu semulai nasuhutan dinama muka patupahon adat pangaraboto kita tuwi berenami si tua junior mana pusaka widahamido duk hukuk sane rohamuna bihamu selalu nama guru nami biarkan nama hamaran ada itu mah pasatun nami itu jumuluh hamal telorami itu hamu Bulok ngajo parno puta ama guru nami situr sia guru balela ma taku botol mang kuare na ketika tuturu di sadani rohamuna laho mani roy laho manorangi pati roha duh pikiran ni goparan ni berekus tu junero ubay bui tapat ubay do dengan ada pangarapotoni tu berenami lao supaya diutami do jujur modu riwayat sikap pariana kono ni ibeberin namion sanaki tubuh punami si Rivaldo jangan patah semangat dakwala tubar rohani bapak mon ipakai jolma istilah jolma marsakap dalanna ala jahuba patok tulakana tuhobe mau kuasa matlaku deh serahkan diri pada Tuhan asa suding asina kabare rohami terwujud di budian ni opusagara berenami na wujud langsung ni matu akabau punami boru di bawahnya amang boru bau punami boru siakan siatur nasong dapat urana tu gudobe
Pangidu isa kami turang nabi tunggulu. Di pasu-pasu Tuhan ta mabortian nahor. Asa di budian ni bere kusitu junior. Dabot akasinas ni roha. Si bena sikup las ni roha bariari hamusal udah komparnya nami tujulan nyari. Tanggung jawab tuho guru hasian naga jangan naik pasar tuhatai. Jangan ikut razuma mudo tuhatai itu nama katai itu otongan keluarga. Tuhatai itu nama idoho tuho eo pusakara boru. Sebatas om majo perjuangan mudo pusakara dulu. Ngarum nikot dia o pusakara dulu nya tuhatai tuho. Mari kita lima itu. Ape hon kirim tua dobani amata nomor 2 di Batam. Tanggung jawab nabi nasahan o pusakara dulu tuho guru hasian naga jangan naik. Obat naik akan bawa punami dan dibagai sampah sekolah. Langsung ini mah dibawa punami akan dibagai sampah sekolah. Tuhan tak mana mengalion habis subur. Asabui si bayi nasi kok las ni roha. Nakpe na patarota batok dinai berenan yo pusagarao. Penganan para dia persatok dinani. Jino ni bawa kuta si sagara. Akan memburu. Perhatian temora. Gora-gora ni bawa kuta si sagarai. Upa-upa hamido 2 ulus tiar. Silu kami nawar hamarang ini masih dosa di so masih dok kata Nabi. Astangi yang nio puta si jolo-jolo tubuh nama dong. Ya uli dotok porda pada hotane hulamot. Di budian nih berenami opusagarao. Di pai sorak kode Batam atau di hamusalun najon ma mangihu ma nangakasi namo. Sahab-sahab ni solo ma nandiluga utu hotean. Sahab mano patarota berenami si 2 junero. Tuinganan pada yang persatu kinani saham meja tu panggabian jala sauh mahita tu kahorasa. Mahita madok mau lihat itu amat kalau mat 2 di Batam atau tong mangarong kita satu praktiknya nape hita mat habuk ni roa di praktiknya di hamurajan yang mengburu nami marga si torus lain nami si tua jimnio sian di area nasalpu las mardos roha hamu amang buru nami namar ranggi 54 tahun ulaun adat persarima tuan ulai namio tersongkot situ tulo rohan nami nungro buah na di hari Kamis nong marujung ngodu laikor alana guru nami apung boturan nunga sehat tu ida ujalang ko laikor abe songon ma dang bue sakap nyuruhat tak itu hat wape nama ngatur sudi ai ilo kon aka perhaladu anggo hamate ani haum hiop di nang nama botok ulat Tuhan ilo nama botok disonggot ni roaki torok do hamu puparan ni na puruku alena takkas utadda lek si joni rod do lek almarhum Wesley Sitorus ordo na siring rotu duri tahun dah ape oleh kutu na siring magdaputuk kami buah nama gudang-gudang kita ka pinopari na buruku ala gudang di perserahat do jadi pangidon nami tu hamu ka like poparan ni na buruku mardus roha mahamu dina lapataruhon like ko mardus rohamu mangurupi ibu tokon nama belu adung do hatani namalo bulu gudang marlas ni roha belgedu las ni rohai ale bulu gudang kumanaon nah siti lembek do si tahun ini jadi mardus roha mahamu asa met di tahun ibu tokon si tahun nah saya ada bawa saya ada buru saya ada bawa tul guru jadi panggilan kami tolak dalam waktu dewata satu area ke di budian ni lekon asal katudu kasih rokap ni todi dia ke berenami nang di berenami siatun nunga 2 tahun lu biran masuk nama hasol rokat dengan ngope urat letugu yang nami tomat dalam waktu dewata di budian ni lain nami asal di pasurak kumatong urat itu di nami jadi soal ulus lawan si pasaton nami 2 amu mah Marira ni dulu ni si Mangoting mulu tupe na marzungulu among niba iboto niba bere niba tungkani dulu niba saya lumut doroha mulu lumoti
Disalanima romahamin wae tulang muna situ morak selupa si hole mangapuli roha muna si torus na dong dison muluau suliru si torus na burju ala di burjumu mamora maham terbukti di terbarita di ala di burjumu mamora asai terlemobi tuhami apalagi tak pola hugo area deh muluau donok tuh kamu si torus sudah nagodang na burju do tuhami lupa si hole asali si jupakku horas tulang nina jalope situa junioron dak putet dari ala belga mustang merkumis muse ipakulingi mau tike sema horas tulang deh sinuna yang naraku saya urip kudo bonggali narosel luar itu alai satu sonari do lai ku si jaya esong ku madem mo ni bae wala ate mari hamo kamang buru nami ate jala di ho ripaldo arong do hata ni bata nama do manera ma di tanotur manuam ma tutur di tanu sahabat torok mana toropi mangkopari maho anak saya kejulan nyari di matang yang ngami katulang ati jala di hamu sude akape nopari na buru nami arong do hadani si dua nama do obu do jabulan na didadam na itu tuh bae samara pasu di tulang mulu mardong atangi yang tutuhan di mata mar suada situ mai gabi mai tutu suada marah jadi hadapar budi siap kami awang buru molo di simalungin na doring may dinok molo di tuba ede may dinok salpo masyak kita selalu akan nalungun Roma tujulanon akka silas ni roha aga barbudi usaho di mahatakku talmobi madiho ito na mabalu di bagas sa tikyon arong na pesal menono pulelo ayat 20 sonong marido pinuji matuani kan upari duk pe di papor satu tuhida debataro mangun kita jadi tutuhanima kita mengalu-alu tutuhanima tapasaha salu nasa mulutta margogo mahami di dia behita Jepang hot mahita di pasu Tuhan saat masulu saat matubotian tapasaru penon amang buru namion lain namion luhut na mahita di pasu Tuhan jadi ulu siap kami ulu si pasaton nami atau kamu mai kamu mengatur dosa romahamin dong pada dosa lima wala sa niroha kami be lumudoro na di paburahan niya ng kon si Sagara macelu mo si tutudo ko hilala alhana di bagasan waktu na di katon akan napuso baburat tani kasong ne butuh amu dihami pesa ulan masa lupin baburat to laban na ya baru anak ko na rohaku kasi pwede umur aku guys alhanak pisong nina parwen sabi ni dada kuat ina nambah balu ikaw kuat menghadapi ngulu natin godang rintangan godang tantangan godang sarihonod to iba ini Sagara boru bingit madayin ang diparmulong parbaluang mo natin pasahat tutuhan wala nito pangalualuat ta so nito nang kadipaw po namin boru do po namin paldo ate sabar ya mang ya sabar kuat ikon tulus do sinita ni roha harus lebih bergiat ke depannya biar kita dapat mencapai cita-cita ya itu sinonok ko Tuhan muna lumudo permoding ni bapak mo ko hilala alana na bayaru rupi akan naposo naposo do pio 50 tahun do pe alana pesong ulit ang guru dihita sa guru di Tuhan ito sa luhut ng ulutta atong sa luhut na ita pasahat matutuhan ta asebana sa mga pulihita diba kena karong may ku sabar jadi dohonok kuma taputi matuhatan nang diasak nang dilas di roha tapasaha masuding ulut tatuy bana
Asiba na pature. Buti ma. Mau lihat ya tulang. Luluan bulon na pinagsangapan punguan na tariluilu. Marsangap marmulia ma amata debata para siroha. Marhite-hite ete puji-pujian tangiang do akka kata Buddha na pinasaha ni akka sisohot Tuhamu. Ima apala diadat parsari matuom ni berenami. Berenamion takasdo kuboto hami si boto adat si boto gundo di pertuturun takasdo hilalahami siap kami Tuhami bona tulang menurun nasian berlato. Terakhir bere baju pengaudo berekon makatai taringot tu kau punami seripaldu di semangat ni bahu punami di cita-cita ni bana na tinggi alai ido pe tikina di pasahat hatta molo songo kami siap bonatulang posdo rohanami asido rohani itu hatta anggiat ma di masa di budidian ni hari ni berenamion di pasah mai cita-cita ni pahupunami Sri Paldo alai adong ma dukungan sian hamu akka berenami namar hamar anggi so tung di pasok buhamu boru namion laho manguluhon nakapahupunami ingot tamu rasa tong do di wahamu sudena cita-cita ni berenamion tuak kapahupunami asimarwani tu hatta di patulus ibasakak me mulu mersada ni roha dus rohamu dihamu sude berenami unang magi pasok buhamu monitor hamu ma borunamion manang akangmu manang na angkimunau tong do di bagasan arsak kamu anon mulu di pasok buhamu do sahalakni borunamion lau mangulu nakabapunami. Jadi ngaris songona manabur jujur songona mersuat sudah kasih sorot pasahaton kata pengakulion asa tibu tarapon Tuhan mana mengapuli lumur medingo itu buru mergugu maho di perung kilono margogo maho din na manguluho nakapahupunami gomos o ito di bagasat tangya asa di pasahat Tuhan tak kakapasok-pasok itu pahupunami di pahupunami na di bagasat parsikolan na sudah kotak karejo na soho ribe sohoni manang di rumah tangga na somat dapat urat na tobu asimat tong rohani mata dewata magkilat matok siya na daw madjo siya tunok tumi buma sudi akapinaksit dari pahupunay yung tapok na tujuluan niyo las dorohanami maberet kamu dia musudiat tabere nami sudi dohamu singkok diberet kami dohonom matong song nidokngi si dua-dua asa balik tang mapagabi tumandal si deduan hari mudo nung gabi molo toktong dohamu masih paululuan
Balgamat yang di rumah, balgamat tong yang di sopo. Nunga gabi titir marana titir marburu. Pere namyong seong gabi mahamu bau punami nau poso. Asakit ko matong giring-gir purung ngay matong rata-rata. Tapasu gabi no pasahat kami. Bahasa utom ma amata debata. So ni ma amang guru hata nabuhi pasahaton nami to bau punami do tuli pinoparin na puro nami apala ditikyon jadi di sana bahwa memang kebutuhan dulu senang percetakan ada beberapa kalau berdua kalau kemaluan dua untuk harta kaulan sedang memahami jadi luluan boron luluan na sari matua sorodo hami udah muna siap dari doa na merangki satu udah na poso ima tutu siala na marujungolu lain nami pusagara tikdoli tikyon. Jadi kami turut kami berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya lai kami Nabujon. Jadi dak pula gajang doron nami dito nami serek mano itu dia balong munong pos maroham dak posopon di batahamu sungod na ka bere nami berserah diri kepada Tuhan ya, berserah diri kepada Tuhan. Jalur hamu panguru persen Tuhan, anggiat
dapaka sita-sita ni rohamuna asaboy hamu gabi sibuan goar haduan di lain nami naung marucumulun. Jadi saya mak di panading ni lanamian roh kadauli hamu ilo debata gogo penghiburan do ketabahan di hamu saboy tadi mota penguncunan nawarato. Jadi aku lah gancang beata nami magina sutiki kita salina rokok kami sudah kami ula-ula na poso satu ula-ula na marangi satu ula-ula na poso turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga Tuhan memberikan penghiburan. Mau lihat ya? Amin. Bahkan di Papua Sami dan diberikan pertikian alanya ngasampai daw kami taribar siya tano pagserahan holang mangyahi bakeni abangon. Jadi dison kami siap bariban kang nagawe mengarukari sinalumut be di namason holangon marpos ni roha mahita terlumuwi di kakak molo song narokos na budari kang tolak au mangayan hata duwar sa kami bariban berwahon tuaga puruniba yanakon niba helaniba. Marilah berdualah, ingat dan percayalah segala sesuatunya itu akan indah pada waktunya. Berserah kepada Tuhan, tuntunlah segala apa yang telah diberikan nasihat-nasihat abang ini ke kita semua, ke kalian. Jadi tapulah haru gancang berorong nami sa bariban biar kami nung ngabalu jauh halakon. Jadi makata kami tong nama orang di parokawan asiroha pos marohan namsi tami yang nama nabuin pasatun nami asa margugu kakak namion akaboru namion anak namion nang songoni hela nami mulai tema di jahuba sa ditanihong masudi alu-alu tanyang ta asima rohana dihita songoni masan kami bariban putima itu raja memang buru nami marga lubat doding dapat saat tepat dikenot tu hula-hula manang tulang mo marga silalahi di keluarga besar Sitorus besok kami jongjong ima tulang ni opung sugara boru songan nang manugar-nugari manang mangalen hata abul-abul tu opung sugara boru dohot puparanna itu opung sugara opung sagara ngaduk-duk ipaluas tuhani rosi tahunan itu alai na pos dorohan nami jalatami yang nami kemudian ni ibe berenami opung sugara dulion sagara dulion ikut romak tapuan muma silas ni roha asa dapot songo padokan ni nama tua sarit dari nasarosa napura tano-tano ador hatiti ibonang ipinasa nama mitem dohita yang go dihosa aliang go badadon mulat do tutano alai molotodi mulat turi pertama yang go na punasa tokel snaking ya kata inasa sadut nasa hula-hula terlumo bima di poparan ni pun dia nakon ni nasari matuaon posro aku di hamu kabaw punami ikon nagabi topeng hibur hamu dia makmuna ikon nagabi topeng terlumo binakingan di hamu haha anggini apala ini berek kontak kata kitanya aduh guelu na posro aku molo siripaldo tak nama tia nama siripaldo nak keluar mamang teh ini dok kita jauh dok teh oh iya mau lihat itu posro aku di hamu haha anggina atau si pulak kumatong hataku hal toros mainna dak kanimar dagul hinorhon ni naro parukila dia mu saya tumumi atong hamut dia pulapul mau lihat ay sohoni ma hata silalahi tulang ni apu sagara alis to menon derajatnya memburu
Gabe tu lah. Asingin na duluk, asing do yang gubara datun na. Molo adat na ibu kami siapa na ito, ang di patu bahami. So parhiden namin ay mga lu, mga puli federal markite ulos. Gabe raja namin. Raja namang buru, ano ko ba di orang le pari patu bahami. Ba raja namang buru. Terkhusus maho itu pusagara burung. Son roda kami siap pungatang, pungat si Raja Hasibuan, do PGM. Nadong di kecamatan Parmaksianon patunuh orang nami nado do kami marhabuk ni roha dina parjulu yalap tuhata lain na wolong namion siya tong-tongan di keluarga ta itu binoto do tangkas lungud do roha yang gomar sirang terlumo bima anggo songonan disirang kamatea alis sebagai halak laporsia itu kapasata musuh ditutuan itu tangkas do taboto itu pi dalam masa perubatan. Jaga kesehatanmu itu. Alana rong rupir kawiri sedogommu itu. Sepatu returamu itu dah. Pasa sudi lungun di roham tutu hatta. Setibu mahoya pula pelito ate. Jadi dihamu pihak KBRI zone. Siripaldu siatun. Seka. Jadi on kami ini dari Pungwan Hasibuan PGM yang ada di Permasian ini. Bapak sama mama ini rajin di Pungwan Hasibuan PGM. Bapak ini salah satu contoh yang patut ditiru. Ini tulang semua di sini ya, ya. Jadi kalian lihat juga mama sendiri sekarang. Kalian kasih perhatian lebih sama mama. Mama pun kita tahu dalam keadaan sakit masih makan obat. Jaga ya. Kalau ada apa-apa, ini ada tulang semua nanti bisa kalian hubungi di sini. Memang ada tulang, tapi jauh ya di sini kami ada di sini tulang kalian ya. Ya, jadi semua dengan tujuan nama do dulu si dulang ina tuan sering-sering asal orang samumar tulang orang petok kami namar beriade. Si buan indah bercepal itu dia. Dia pehamu mengalahkan dapot si luan tambah matong akan dapat syariat. Soalnya itu nungan tubuh yang kahang lagi ni lain lagi melatih mak bekas duit habis pak bagai sulit kamu ada no jangan sadar doro kamu na orang nabi masuk ada ketua paling cuma bagabe itu modal itu luar hari muna bagabe takas duit habis muna basulo luar jadi itu penanom masak tapi soalnya di RT di Pumata di waktu itu dosa dia dari Pumata salah semerawat itu teh malah dia menyusahkan kami kita. Jadi soalnya mah binasak mah hubungan ni Raja Sibuan di son kodo kami siap bunga bungan ni Raja Sibuan PGM anak baru nadong di kecamatan Proses sekitarnya ima mersiala nama dua lain nami nak sari medua ima oposisi sekarang merhiti persaingan yang dok muda tak tegamun supacara hatta atas nama bungan Orang kami dohami marhabok ni roha. Pas marohata marhiti tangyak ta namang uludon haposyata. Dehonon di batama sikatnya resat ni roha silas maroha. Anggiat tujulan ni areol di botokku. Lam di tebai di batapa pasona gugu. Asa dapat sona koninda dua atau haluka tu ni lupu atau hadidi tu lupu. Nang may botok pering ibu satu nomor ini satu nomor nono Raja Nabi nang dihamukan nomor waktu takas dohidah sedang rohamuna di tikion di nama ngadupi ulah pasal 5 tahun nih lekon asa tak pulang sebagai di matong di pengiringan pada Pak Purba 2 horas mah matong akan mah marangi mas pengiringan tuh pohonnya mata nomor 2 di Batam sok-soknya mah nang diaka berenami do bere ibi bere na buru diri koparan ni lain namanya asa tok kamu merasa dari roha masih tugu-tugu jala pas dohan nami lehonomu semangat toma asa marhiti kesemangat di pasang muna lam tabaga jangi muna dan 12 rohana soni di bere nami seripaldo pas dohan nami saya dijupang ma nari jarahamu dapat nang duluamu dia kasih dah hitam tujuan darion
memang hiado di atas son layon uju di uluna disakap ni roham cita-cita di taonon alai hidup di hawa alai pas marohata unak patah semangat tetap berjuang pas rohata tak ada nas terpatah pada mata anggi ma dapat munasin dan roham asa saut sona pinung di bapa imalaina berjuang sona di berenam satu dan ada nasu terpatah pada mata dan lobota di mata ada apa tuh tunggu bisa kami di mata berada di kita baca rosai jala berhite tangiang pasahat bagi dua mi asa saut sona pinang dua ni bapa ikon berbau pui bana sekko di pas tuan maroba to dulu perjunjungan tu bijak mangerbak tu siapa tu saberan asa dua lak tu masih kedua dua anak mahu dua baru dua motong satu nasar dua soalnya madang dek kami berena bina sudah putar sibuk kami toti pos rohata neron dewata dia akan ditikina asa makina senada maju saya senada conong sirok kami totina anggia matutu merhiti ulang ton dapat sang nado dua asa naprat serata burung matung saparan di burung raja nama do matung gatur sedari naprat setua di biur dotong dena di toronan dong ketawuna pinitan udah tersadar dotong penggabiya por asa matong pinang idona soal angkaran rumah tangga tidak sama tuh nasi itu mati asa pilu-pilu nama dundung matok tu pilu-pilu na jagar di pudi nilai nami si torus na berjot dia mau karo kata sarman kasih torus saya meneluguni Roma atong dia kena jagar dia kasakak ni rohata tutu naki terlebubi di bereku siatun sehingga matutu di pudi ni bapak on ate atun ate kita dorong kan bulu tulang mulutong sada tulang daw oma pos maruham bere martangya ko tutuhan asagya tutu dapat nanisakak ni roham jupang nani jalahan asa makilap na siya na daw manggoras yan natono dohot di bere babate so ni ma disaluk na kabere nami na jelas di parmora nila si Toruson ikhlas mahita paborhaton asagya ti mana sonang rat do debata disugo hasunangan dan pinatupan ni debata dinalaho ingananna otik songon hatas yang kami doa sahutan yang bamuno marga tubig sa panitonga gabi majalah horas surut nabunya ribe katun ngarong acara keluarga tabai kak nah orang lobi ini mereka surat perut kagak dah maka on holang mana bayar sotik namo kak sudah nak cok ibadah rohami kak pasahat mak Tuhan kak dah asalam tu sehat nama kak taroham mak kak ber kota kak apalagi si paldo apalagi kon perlu do son cita-cita ni do kita nilai kon memang kerja di do berek kon apalagi memang niro ibagas niro nilai kon omma ikal bohat nilai kon terdapat omma ni cita-cita hon nilai ku berek ku ciri paldo soni tu berek ku katun ya tadi malam tulang udah ngomong katunnya sekarang para tung omat tada soni to ka ibere kuna nalai nomor kanong berkari dua person halak siya si sari si tumi kuma dapat rokta tu ibere ku si kori di pasikolan saya hatok mak boy tercapai target ni mana terhato boy mak target ni mana dapur ni mana jong hami saluhna hula-hula lubat tobi lunga sasude daerah dohot donga sahuba dohot donga sasiulao dohot punguan terlalu mobi nang dia kabula-bula nami nasiapan itu nga tulang kami silalay
di hamuna saluhutna perjulu au matok malati tu hamuna saluhutna belate godang mau pasara nami di haroromuna saluhutna dima di gokod do jojo nami tung pria hamu saluhutna mengadopi ulaun ni helakku situa junior na hurjon malate ma upasar nami tuamna salukna luluan na pinarsangapan luluan na sarimatuan perjolo matutun tanok maulate godang tuham tamat na martua de bata diasi dohot holong ni rohana na toktong na tapakilalaon na toktong na mga ramoti hita nape songonon si taonon tonggo di leon dita akalas ni roha bohita martubu di bagasan las ni roha dihamuna saluhutna tarulumobi dihamuna dongat tubuh ni helakon doho hamuak kana marang-maranggi tunglas situ tu do rohakku tunglas situ tu do rohanami mangidahamu saluhutna iman na dipatupahamu ulaun na gok ulaun na sari madua tulaiku otuksi sagara dodio mala tegudang mata dok tamat tanah marut tua dewata songon nadok ni tua balik tak pagawi tunda odolan nasi taduan hari muna rakan marang-marang gigabe anung atakas hamu widahami masih tololuan matudu di balatikion perjulu dohonokku tuborukku otusi si sagara bereng dok tahun itu dengan dunia tuki ada nak berapa tuki ho borukku mahuilalan naneng ngadi bagasar rohami mana so dia pakilalam saunari terhibur rokeho ay torok akan atorobot dope akan dua-dua misom noai to hangkim jongjong di dahodope adi sok kami ni nasa hula-hulam sa panitonga sa balige sa batam sudah taribamu lima hamu sudah rodo di son akaparibam lungi isyalat sonat tadi syarat sonat tadi di pos maroham itu sanggiat mahoma tok tarapul akan apocok nani pikirami sona udok sina sogot di sudah naborat nadi tami apehon tujolong itu atta asa pitor longgar torneang unang yeheyo topacok asa toktong iramot Tuhan yo ale tok ko margogo martamiang tamiang do pergogo mangido pasu-pasu tuamat tanah tua dewata dalam tamiang do satong ani akaulon martamia ko dibilukin martamia ko nang dinalamodo pas doraku alana ho takas do helakope situa do jala hope di tokor suri yang goon helakon ngasonang di ngasonang madap ngal borhak imana lau mata potok Tuhan na yang gohita naman na tinggal hirok pasraku mulai lan mulai ifatso boy maradukang sude akapapukon do papumi nono nami pastoraku mau duduk kifatso imasi dono kutuho itu jugul koma martamian pola ni si dono kutuho itu dihamuna saluhna jaka paupukku di paupukku boru naksoni aka bawa saluhna sayang dia mak jumpangmu akan ini luluamu dapatmu akan lagi jalanmu sama tupahupuk kusyatun itu mangido rohani to matana martua dewata masay gomos asang giat kumatot popuku dabo akalas ni roha mangido rohani to matana martua dewata asang giat kumatot dililiti abdor mo hoito marura nedogu marura mo tutor siban na gobas martata tok papir kusiaw na tok siban na bongam marjunjung na tok pujak siban na sajagar asa tukal na tuba sikoro di dolok ni buru batua
Asal tu anak nomor sama itu. Doh baru na mertua. Satu nomor kopiah mertua. Satu tok tu sahur mertua. Cari sahur mertua. So ni ada orang kutu ho itu. Alam dia memang seolah bapak di satu dorok konon si junior. Nui kuat kuboto madoko sekarang. Odo pedu kom merujung nyon helak kon. Alana nang ibabon nok sorak ko pun tuau. Ay tetap bawa baju pangdoto. Alai ima itu. Nunga maula tema di tuata. Jadi tebay na di hama kasilas neroa. Dok hakifas dok tak berrezeki. Asa bitang narumiristo pun na sumorok. Asa tumatok matong di adik ngisi sagarong. Baru burung atarik nga. Asa humat atok hamong marana marboru sama matong marpapnya marpap pudihoro. Suaksoni manang akapo puku saluhutna naso dapat rokap dovi. Ini helakon na berjual. Sudilah hamong di pasikolah. Di pasikolah dong sudi. Las doraku. Tirok kuruamo inaw degau. Pas doraku maida. Tuhan tak berbau itu tadau amo. Ilo sejuang. Realdo pas doraku. Dah saya giat ma idongani Tuhan jalan diramoti maho diperbisuri maho saya humatok ma dapat cita-cita ni roham lu isoni ma bang tulisan au donok kuma son nedok ni na dua-dua dapat atau kamu tudolok dapat mata-mata ni mual natio tuan tamatok tuturuan dapat apa bagan alomak tuk tulia pihamatok saluhukna baparan nil helaktor tusima davota panamotam tusi davotam aka percarian dinanti kok kujur matto di jolo jabu persatian tuk dia hau malaka satok tom mahamatong salukna tiramo Tuhan saat masulu satu petian saat manopatarota elak tuna burjo tutano persatokinani saat matong hamu nago parana hitau salukna jumalo panggalian jumalo parhorasan adong do di batu pahami sakulah-ulahuna si Raja Lubantobin do si Rohatta siya ulos uloson na siya tang namang ulos si Tokyo maulos si daging mudon Tuhan memahami tugo palan nilai namin nasa rima dua di Kikion di hamon permusik kami bekamuma musik na apa sih bekamuma
adung tu situ tio do si menang. Mau lihat di sana. Penguani na sari maduaon juga kondok jauh-jauh muna rohame tulang muna tulang semangusong aparana puna sabere di berenami nang sari madua rap dohot tulang bau muna tulang nami semuanya nasi lupa siturus rap dohot baru nami tari muna atau rakso pasal kami hatta pasu-pasu yang tulang pendulu pasar kami mah ang kiniba apa dia person siap banget tongak-tongak tak dijalani doang dari mapuna marhabo piroa siana pagmawang ng kiniba apa yo dijalani untuk melihat mahidat ko bakteri bata ala leondo dihita hati akan dagi dibuhi paterdiyos nga binigay na kining sejarah saludna yang kini ba nileno matari ba paswa matari bataro orang dagdana 5 maiboru sada bawa saludna ilahara sonotado dia ang kini ba mga saat tu namar pahoptu biala sarong di boruniba ima teater ala si pasu-pasu amat tari bataro pe di nasida kurak na toga magido mahita ko amat tari bata ang giat tumibu di bata amat tari bata urat na toga di boruniba nagsuat sa kuni di boruniba natulunay ang giat matutu tumibu ko okat ni boruniba di purian ni ang giniba ng jumolo marujungo do di nganak niba ang kiyang matumibu dapot na akka nasinta si Kari Rohana niyanong ngay ha makatahay do ang giniba na bulan 5 gano'n na aw tapos dia berencana ni ang giniba lima tuarang giniba nga sakat sa amin makatahay anay ba bedon dia apa lah dak dapat rupiah dapat cita-cita naik agiat mah di jero di kulinarion di jero narion dapur na akas di rohana